Manang Biyanan. Hello manan kada kayo amin. Siyak manan ti pagayam yon ni Manang yo Abiyanang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamin, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, tapenpal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akan ka. Rugyak nga road ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maamin nag-is-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin nagmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timatibayad kaw. Imadukila akong mabalasang kaw. At damot natnatang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Buen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasang ngayon. Ay, naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang ampom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata, di na damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman dyan anak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kaya tawan serbina kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan akaw. Urayem wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tilay bagbagayo matatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho dayjay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maon, magasawa kan, tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di naman la kaya ni Sinday? Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na adam. Iso adakkel tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan dayjay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubiyak tatang. Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana? Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rod met nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka ruba na. Ay katbay no iso nga rod ti kayat na lakay. Anya nga rod ngay. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa surat na iti paglukatan ti sobray. Ay, basa na. Smile before you open. Na nyaw. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan?
Sapay ko tanasalon at kakanayon. Kailiw kung ti surat mo. Sapay ko subalitang adagos to'y surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngamti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsa mo, dagitong surat ni Jan Anubia. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo, sikan mismo ti umay diti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmiya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin ang tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tantaw, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddogan ti surat ko. Ang subalit ka adagos ha. To'y agay aya. Diyan. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. May nakanto ka no Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabayin namin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako kang ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram kang ka. Di mo aklo rin awad. Urayam dyan nakaw. Tanda kayo tiyag bagay, balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaw niyan. Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakikita iti personal, danunan na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nga uray surat lang, ginagam may. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakikita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Hindi dyan, at ikasal ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ayala kay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi ka makaumay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kulugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakay dayawak ti makaamamu kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, umuli itinyaw. Uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok at suman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyaw kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama ko, kabsat. Imbakbakat ko, ti umuli itinyaw. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sa sumangpoy ni Jana ngay? Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adanda na ka. Isuntidim sa hagi iti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobil-bil, Nukusta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, No jak imbaga tagpaisukan ka. Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No di na kun kayat, awan maaramida. Nasakit man, masapal nga wata. No pagtalikodan na ka. Sino, iti amat isikog, mau?
bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Wen, Rico, saan ko nagayatan ti panagsigog ko? Kat pakawanan na ka, no itala ngayon pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman kita. Di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige mayata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalagtaan. Awan masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga raw ti ay-ayata. Umay. Nga oray masikugan. Di ka lang mapain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day jay babae. Kuno ti inanaan mismo tinangibaga kanyak. Intarayan ka daw tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya ta babae di ta ngam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ka. Ay ayata lat na tatang. Aniya. Ay, kanya't impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawi kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wen, makaawat akmat ken. Pasensya ka na. Yung patyak, maawatan na kanto ti ama. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya raw. Ay na, ayos lang ang kanya kunak mo. Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inak la gumatang itidaya per ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang nanang. Gumawampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang janak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inal daw latan na kastater aramidin na. Di na pinapaypay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas anapasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi nan sapsapulan. Di na pailakas sinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawin dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya? Diyan mo amo na na. Kuna na mapang gumatang iti daya per ni Bibi ka di mo nagsubsublay. Ay nagloko na jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di mo yung asabali apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan marmara po manan. Ha? Oh, adto yan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo ta si Kaswam. Apay, di pa'y simbang po ya sawam. Sampay nga raw. Diyan mo amuno sa di na pang sapulak ng kuwanan. Madanagan nagtadya mo makuntak ti cellphone na. Ay, ang mga nodadagas na napasama nan. Na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay, wan, adala ko kapandisal, kaya mau? Ay, uma.
Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Jana? Siyak nga raw, Rico. Ang yaman na ka, nagawig ka? Kano na bayag ngayon naruuray ko ti pa nagsublime? Naggapuwa kay di lugar yaw. Nga mawang kamay jay. Apay nagagapuwa ngay. Nagkapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya, tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itan ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo maamot ipudno nga ugalay kan kinatao na. Ngaraw? Namanyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agba naga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay, daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha, tatang. Agamsan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmay. Sinday, mabalinti, sumarong ka. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumarag ka. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Mabalinti ko, makisiningig kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niya. Ay, nanadda plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapanan ti tawon, Rico. Di ka nagpalpalikaw, pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nakusta. Ay, Sinday, I love you nga rin tayo. I love you to, Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragragsaka, takas kan ni Cindy tinaasawa. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinay sukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyan. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Makablaawan titunggal maysa, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kaya't kumanan tagyaman, gapoy ti dayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya, saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, adadwa abaak nga ikit ko, kat iti balay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma, adda kabsat da iti abroad abaak mutlaeng, kat iso ti mang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati at pautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Ano mo lang dyan naglakwak ngay?
Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ay, awan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinagdak pa yun nga tatakaw. Pag anok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarom kunto pa ida. Kay nangusaramanan itinaglakom ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat ka na tayo nga trabaho. Bakbakitan tayo kanong aminan. Tiyang muda, saan tayo nakabailan tiyang trabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan na nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan may ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudan ngay. Makipagnaadak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kwa na Saan asyak ti pang ipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaudak? Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakak met, awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay Darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit nak Tanya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isugag na da kundi taoy. Uray agkakwarto kami kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Uray agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katanda, naagbalbaliw damat siguron. Kaano na tayo naudi apa nagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dam. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay dyan do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Uy nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa, ta pinekot ka no day dinanang ko. Bagkit di ata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usaran. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Insa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wala na! Babiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan kay dita abroad? Ay kay nasaya at latsama ta kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba, guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta na gusto ibagbagamad. Di ka laagbain. Wen, agpauitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamat abaak. Ay na, ado mo ilata di paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dita sa asawa dita. Aywan,
Iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay, kahit nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kamay ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? Ah, no kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo arin baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na, agyaman kami ka ba, guys? Nasingpet ka unay ka na kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko ha. Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tasi ka ito'y unag, insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan ba't paraangan to'y balay da. Kalsada may di tasango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw yu ito'y nga maaga pa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo kadi. Agtinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan? Sige. Isin pa yung arudan na gajay kagawaan nyo, tag-awid akmatan. Makaamu kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap-apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwatan magapata. Makamuda matan Bakbak katandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Ento na orno sandagay saksakada. Iso nga makaamuda Nagngisit nga minti patungdang agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan day iti saritahan nga. Huston samat dya imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kasta itan? Katuan mat, kas dya dagi dya duwang antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. Ay na, maululaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken ko ana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapanalawas ang kabagis. Di numinggo man tayo, nagsweldo kayo. Agsakit mga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan, awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Anya? Anya, bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti matanak kunam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkan to nga rin ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba guys? Agyaman ak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam magpipilayak. Ay, wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya? Abay natukol? Jak mo
Sumanursur tumit abak-bakitang. Sobra mat ibagbagamot, Maria. Agdal na kalakadi. Tapno na yung nati pawit na. Ay, ibagampay ana sakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay gan, uwan gayam kabagis. Limtag ti libur ni kabagis insa. Kanya, agkakanamutan di sakit na. Uwan ngarod kabagis. Matay samot tan iti babiik. Kanya, Di mo masubsobran ti bagbagamot, Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryong insa. Domingo manin no bigat, Maria. Awagan tanto manin di kabagis na ija abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamot tan ngagsildaw. Saan? Imbagamot na masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, kasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit ah. Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukasta't ibagam di saan na kon ang makasarita. Kitsan na balin, adak mo ta makisarita ken kuana kabagis. Sige mag-amo ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton ah. Batang mo ti agluto ita. Aha, masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ah. Ngam ka naglaang ti ilutaw. Agluto ka mati ka nam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo! Aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay! Medyo nabayag kayon ditoy, ngam awampay matlaang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak may kaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrop ti matak. Uray siya nga raon. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no umisbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagak to kanyangkal. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang da ito'y. Agimbag kami ba't laang. Basta awan mang mandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagis ta. Ada ijibag ko jay silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ka ta. Ha? Kasta aya? Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka, bagis? Wala ka bagis. Kat no maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natanya, kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay? Kanya pa ngay, makipirpiryada. Anya, kunak manuag sakit da? Aho, anya ang masakit. Nakasarsarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjuk itang aming itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Ay,
may lakay. Basta doon kwarta na ka ba, guys? Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka ba, guys? Ikaw? Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria! Apa nga ito kayo nga nagida? Asino dada ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi Ngumbasit laang tanya. Asino dada kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Patiniin siya. Adamo lakay dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello ka ba, guys? Ay, Domingo ita. Mabalinti ang sweldo. Wan ka ba, guys? Awan ngamin paggatang may iti agas may ka ba, guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Ta kayo adwa. Hindi, apay nga ako kusin may ka ba, guys? Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo, tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba, guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon, mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagregregatak ti kwarta di taon, lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika, tapno adala kwarta. Narigat ti trabaho di taon, tapno amuyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin di taon. Anusak, tapno adda may pauit ko katagayaw. Ngam kastadar aramil ninyo. Las-las to ganda. Ipagbagayaw, masakit kayo. Ngam saan magayaw? Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Kalpasan na, nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa itilalakay dita. Agiinom kayo dita balay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong kat. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mat sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kat pasensyakan Ay, ano sanda kami kaanakan? Wan. Basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kan no aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawan kayo matan mga ante. Ay, saanon kaanakan? Agsingsing putakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga ron no kasta mga ante. Pinagnaid mi nga ron manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanag. Kat kaasi na di damatan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wano mabutang da mapapanaw. Takasta ngamin ti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Dajakmat ida kabailan apapanawan latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali apapananda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinoda, tababakit na laka nga rudan, sa amot, tabaliktad mo. Tay kunada iti Tagalog.
tumatandang paurong. Uray ko man o pasot ti panagkabaw dan, tamaawatan day ta, saan may takasagsagpat na laang iti kina senior citizen. Agam ala, tinapatag, nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano nasalon at kayo kanayon, itinal daw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama, itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong, sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko, sana pudpudno anagan, ti padramakkan ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan da, gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya tada kayong tatang, ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan, dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay madanaya. Ibagbaga na nga dalalaki, agimimo ni tiangin. Ay, unayin tayo kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan, ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Diyak kayatan ti man nangimon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. May hina? Nakita ka mismo, tatang? Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa timsag iti jeep. Ay na, di na kano mo day jay. Nakagiddan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkibindaya. Naging nakbay daya. Sa makini, Anda ngamin ampang niluta. Nalaing aglimag. Ay na, nukastam ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka, tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo, no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumakin kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko, naumakon, isungag sinatan. Mala, suri nga rodan no masobsobrak ti agimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinaan. Nagkari ka man idin, ngam awan matungtungpal mo akarim, isungag sinatan. Lading itak, ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinaan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pesos. Wano, gismail. Iba nga. Ay, manjakon, Kiko. Ah. Uray gaburan nak iti kwarta, no konsumisyon tulat na tilaklak amagkan ka, awan serbina. Single man nandiyan anak tan pitong. Ay, pinanawan ng niluta. Kaya anusan na ati agbalin a single manang. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpiman mo't lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas, kalpasan na, agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Sino a Liberty? Di naglalako iti barbecue di kabang iba nga barangay. Anya,
di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan. Untarang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang? Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kan tumadain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Uri agbaak kan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti rumwar ki ikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka matsiguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin ti kasjay. Tapno sigurado nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayja balasang. Tano na pintas ti armam. Ay awan! Kanayon to ti panagapayo manen. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen. Kiko. Ay nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlawa na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang nga ro? Diyak patuloyan nga ro man ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you too, Keko. Ha? Hinaklong na kada ako sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata amangan no ibabawem pay. Nukusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga Roden. Sige, iawig ka nga Roden, iki palay na. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatakmat no awan pa'y urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga Roden at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdinayaw, ha? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangururayan may iti kasalamay. Anya! Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig to iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawan na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakay. Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamate. Nga isudat yung kagasap. Olivia, ha? Asino dahi taboy-boyam nga iti silpong mau? Agsalsala mo alalakay? Ay na, limabas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaeng nga ron nga agsala dito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau? Crush mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno sikat na tayo iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Adalang Roden. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Ilay bagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Narubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpa, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan mati agar aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkras mo't iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anubyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao, Keko.
Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpanta siya. Saan Magpaisuma? Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga eh. Tinaboy-boy gamit ti cellphone mo. Mahilig ka magamit ti gwapaw. Diya lain pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabit laeng. Tanday natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya nga eh. Yuri saan ka ngagsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agimimpaki kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kaya tanda anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Na umakon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw nga di na madanggan na. Mala, palubusan mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay ay, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid da. Ay, numapayat dan ti lalaki. Panawan dan. Gapumit la iti ugali na. Iso pang panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga? Tiki naman nangimon mo Pagimonam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay dakas ti agimaw ka sa may. Dakas no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Magpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay. Pampanawan da mo tagbalin na nubyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam di kinalaing mo nga agi-imon. Abnormal ka no di ka makarik na iti-imon nanang. Normal na ti agi-imon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Angem di ka pa'y lagarem-arem di taa. Tasyak ti agsapul iti asawa, wen! Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intungkwan panawan dakto man ay? Sanay, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man day tan? Basta, mambamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pailang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mabuam tao. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Bats! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Bats. Kadwak ni Kiko nga anak ka. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Bats ko di high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Bats. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Bats. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anyak kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Bats ko Aloyda. Anya? Tila yar-arim nyo kanya. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mo. Maan-ano ko ma? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na, manipot abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa, tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Ken saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa, adiyo pagkindawatan.
Patse, kanaragsak kayon to itiag na nayo, nadakaw. Tatang, Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kinumayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan Ang pitong. Kinapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanain. Ha? No kasta? Kayat namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kahit nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwada. ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray kapay. Ah, Baybay ang mampay lang day takasar. Tamang ano agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pay laeng. ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon ti tunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di tadidingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayo? Ngam nakadisplay pa ilaro pa na dita. Ay, katuan na. Tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ah, Nalagdada kita. Tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laang tinangaramid dito'y. Ay, kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na sanang jakpagan ano akitain. Ha? Kan ikateman day taladawan na dita ditayin. Sa gurgura kakikitain. Ha? Mala, patgak ti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulain. Tapay nga idulin mo. Ay ayatang pala nga gingkay ta. Ah. Ha? Ay, kwa, sayang Basta kita. burakam day tanay. Kanda kita kabinet nga inaramid na ilako mo. Ay, saan nalagdada kita kabinet. Ay, basta ilako. Tadyak kayat nga napay lapakalaglagi pa. Miti day diyang asawam, Loida. Adalang harutan mo, bimam. Ngum day jay pala asawam, mati pang panunutan. Haw, panagin solto, tikas tang raramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matay. Kastoy, tirumbang ka na gito aladawan. Pisang-pisang man. Ay na, di mo pisangan dagita. Naiduldoli mo pa ilada gito aladawan, tadya asawa. Saan namat la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Ahaw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pa lang aging gaita, day di asawa. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Way, tagpay sumang ay supay lati agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Nga, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbangam amang garaw ka dagita, ta saan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbangam amang dadaal ka dagita. Jakla impagaraw, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, iso nga agsinatan. Anya? Ay, awan lat tagayam Kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adam latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapo iti nagalas nga ugalim. Takasa daw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpaisong mga. Ay, diyakan mo ka. Mala.
Kastamlat ta karudaym. Uray agbakan. Jak kayatan ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wanlat tamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanyak. Ay, huston! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da. Gapoy ti ugali ti anak ko. At damit lata dagiti nararam na, ngam kanayon da bastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan, abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mga agpaiso ti kinalaing nga agimon ti anak mo, pagayam ko. Bagbagaan yumot, ngam no apay, adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawang mga ron makaanos, babae iti sidong na. Ang anyat amom, mga no makaamiris tumatlaan, kat agbalbalew, kat makasarak tumatlat ta itagbalin akatakunay-nay na itagnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag, itaka nito. Ti surat ngayon tayo basak at manipod ka ni pagayam sa tor, saan napudpuno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rofel, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Noime Santos. Kas naman ti surat ni Pagayam Sator, Dear Manang Biyanang, agpada kami tikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laangan ngagkabkabbalay. Tagpada kami mat anabaketan, kan nalakayan abaro. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, dimteng tijak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, kat agtawan la iti nasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora? Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa, ken mangas-asawa kadata. Agpadatan abaak, iso akastoytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor? Kuha ngamin. Pampanunutak ngamin anarigat ti awan kan kadwana. Nang runa no mauyo senti pigsa. Katataati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay? Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko Apay, iti kasta nga edad mau, adapay lang at mangayat ken ka sa taon. Lakay kan! Ay! Di mo lang mo Adupay mo iladag iti tumalya-talyaw kanyak Basta! Diyak kayat ang mga asawa ka. No anya titulagan, iso ti matungpal ka bagay. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan diti balayaw. Diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Inom nga ta iti arak. Kunayon ba't ngayon sardeng nanta ginam iti arak? Insardeng na na? Nabayagan? Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais istorya na ijay.
Petra. Nakadwak asimbang pait. Sino day ta balasang? Nililibay manang. Ngam lili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko manti kapsat ko, Jak ni namnama akas jati ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tur, honey. Ngam, api akas jati jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kayat na ka. Kwa. Adala siguro nakabantripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wait. Anya, matentikas niya ngayong pakitam itinubyak? Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing nga masika. Anya, kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Gayata nga ron. Ken ay ayatan nak nililay. Agin inayat kamay. Ay, jakpat siya. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat day dya babae. Napintas ken ubing day jay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na ka day jay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno day ta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwartong ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lilia, manang. Tasaan akas jay nubyak. Plano pa'y kit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasal kayo pa'y asa kay to agdan na angkal. Kas jay ngamin ni Antiyo Petra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamati nga ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Petra no kasta ti aramida. Oo na yan ni Auntie Petra. Ang mga umapal mo, iso adi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Liling, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarod kay. Di damit siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar da Lili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilaw-lawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasigurti kastoy. Saan nakakomportable no adda sa bali at tao dito'y balay. Ganyan pa kasi kuramaya, manang. Nagandayas ti biyagta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubiyam. Anya ko mati problema kan ko na aya, kan nagagatmay. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pa'y laang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, tasaan akas tati ugali na, manang. Dayta! Madipot dimteng day jay alili. Isunti bida ken kasator. Isulaangan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted ako iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kagsaw iti kasta, tasaan apod mo ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti sana nasayaat. Ipanasakti na rapid mo sa tor. Ha!
Magipanagdag ka talaga, nasakit tinakam ko. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung ti mangilaba ka dagiti murang yu, ipag Petra. Saanan? Krugit ti trabaho. Sinaglabat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwa tay lang arod dito'y balayan. Tay nal daw arumwar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam di dakpay kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawa ng ti kabsat na, idinamtang ka itibiyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo na kalili. No, apay nga minadimtang ka pailaang itibiyag ti kabsat ko, ah. Aglablabas ka na, Manang. Saan kumamot akas ta? Pasakitan mo lao na yan nililay. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, di saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Hindi ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, aguli magkalaang Manang. Di ka sumanao. Tauray anyat aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya! Anya pa'y lang arod ti kukuan nyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdendен na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot ngagpinpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, Nanang. Manot pensyon mo aya. Amagan mo't no tay pensyon mo ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapol pa'y adamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana atab na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na iti namindo agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta agpenpensyon, period. Nalangan pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirim na. Nay, si ka magayam tisay. Nakasorpan kayo pa inyo. Nagkiting magaday ka, nay. Wang ligs kayo magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti soy. Anya? Si Kati para igam iti pensyon ko no agasawa tantaon. Uray di ka agtrabaho, mabalain tagping pensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Katno talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaut ka na kwa na? Saan kami akumpatibal iti tunggal may isa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton ang trabahon. Agbalin kanto adon, tas si kanto ti mangigam iti pensyon ka. O nya, kaya't nakuno saan? Kumpormi ah. Day, kadua mo di tisoy, Manang. Apay, yan yung paramid mo kan kwa na. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyang paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay payla abulan, Manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit.
Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisaw. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro mata sana mapagtalkan Genobia Nasingpet ni Lilibay. Dayjay atisaw ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ta ni Tisoy? Alan ang double wedding tayon kabagi, stop no mamaminsan ti gastos. Jak ambaw. Jak pa'y masumbatan dayta, tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babakit ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabannog ka laang. Sige. Matitipakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung hanay? Papanam Tisoy? Hindi palingkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisuyin tigatangam, honey. Tapno di kan rungwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maililay. Wan, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiangkas akon. Kawin na. Ingkalanin tahilmi ni darling kaw. Tayo ti usaram lilay. Rabiin, awan pala ni Tisoy. Uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na pandakitsinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangpetan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan, nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tangay. Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kaw. Kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day alilay. Ay, agyaman naktadakan. Pinagdanagnak hane. Hinap na pananta, narabiyang ka. Ay, uwag paiso Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo ata nagpintas mo fireworks. Ay, mga kandarlang. Ada in-take out ko ka na. Okay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Ada in take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tayo agat asok ti badok. Mangantan ka ba, guys? Wag. Anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit mat lang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid na kiji lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka kaumadan inti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iji lugar yaw. Saan? Taada ka nunas kinapirma ako na ni nanang ko. May papansa iti tawidon mi adaga. Kasapulan da ti pirmak. Ay, kasta ya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas inti kasarta, honey. Inton maminsan abigat, honey. Apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siyak ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sabaw.
Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, Wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iti lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlaba urayan nga agawid. Kuna nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Ay malaalaman ang. Innakon, tanay, aldawan. Ay naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lilay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na sa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanagkunak, sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Ah! Tapay nga, nanang. Sorry sa tor. Nitisoy gayam ti ayayat. Payan na aramid mo tikas daw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasarmi ka nililay. Ang mapay nga inagaw mo kanyak. Nadingi, tagtata. Da kami tiagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga, pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. Nuli na kan kaya tanak ko. Kastalaan ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y matanagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Ala, pagayam sa tor talaga akastan ni ayat, at daragsak ken liday amapasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon, at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, iti tunggal maysa.